Sal. Duh, ngelamar ya Sal ngopinya Sal. Ya atuh. Hayang Sal ngopi Sal. Hah? Hayang ngopi Sal. Hayang. Setengah apa? Enggak. Deui. Lu tukang warung aku tutup coba jauh mulai tadi. Pan. Deui. Udah. Oh. Nah, itu Sal. Biasa ya. Oh, itu ke sana naon eta? Biasa bisnis lah. Bisnis Sal. Heeh. Ih, nak naon Bang? Hayang kopi haus pisan. Ya tuh ya. Mang. Anjing lagi ya nih. Ih, ayo. Engguan ya, anjing, kita makan tuannya anjing. Sing tarik ding siapa? Hese nih. Nasi sama tarik belum? Sing tarik sia kira. Tarik. Guru. Eleh deui. Cungkol. Bah, ada duit. Yang jajan? Gak ada, abahnya gak punya, dedek. Udah, bikin kopi, yuk. Kopi apa? Kopi hidung. Udah. Nih. Mana tuh minta uang? Asa ada hanyirnya. Nah, Nih, kasih. nasi Kevin kemana tuh? Mobil gesek jalan. Benar kamu mau ikut? Iya, aku mau ikut aja. Gak apa-apa kan? Oh, iya, ya udah tuh. Astagfirullah mana di teteangan. Gue batang indit. Ya lah tuh, ya bebek aing yang ngilu. Lu panahin mamang sajalan siapa kalah sama mama bebek geuning. Teu waras ya yang ngilu kumaha tuh. Da siana lo baceda tuh dah. Jadi awewe teh tucang sayaeun. Neng bener rek ngiring. Iya, mau ikut. Tadi emang gak ada kabar kalau lagi keluar kota teh. Atuh kumaha ieu pan jong lagi pinu pas-pasan. Atuh ayahna. Bahekeun aing nu di dieu bebek aing sia di luhur. Ayo neng. Iya si Payun. Yes, Oh sia di dieu rasakeun tah. Kajon. Oh ku aing tuh. Kadenya, Hah? Kade naeun? Sok-sok geus mana di dieu wayahna. kade tong di kumaha? Moal cicing. Mali om memang kita aing. Kau masih hulu mah penjahat ka awe mah. Kemana ya ini siang-siang gini menikah resto? Manjit, sini gerak. Ini siang-siang gini enaknya kemana ya? Mana? Itu kenapa ditutupin? Sakit gigi? Kenapa tuh? Bau mulut? Apa tuh? Ih, kenapa ih?